Bismillahirrahmanirrahim. Bugün biz түскі асқа мынандай бемешел макарон қуыратын боламыз, қызартып. Оған келеді бемешел макарон керек болады, ет, картошка, сәбіз, пияз. Май керек болады, тұз керек болады. Болды. Bismillah. Yaşar bu. Қазанымыз қызыды. Birinchi qozonga ko'z solamiz tozaligini, so'sin may quyamiz. Bismillah. Mayımız qizidi. Mana piyozi kuydi. Üstüne шығып жатыр mayda. Bismillah. Etken piyazды бірдей салып қуырамыз. Etimiz ben piyazımız kızardı. Böyle. Endi buған сәбіз бен картошканы бірдей саламыз. Bismillah. Arıcan kızım kömekçim. Omar balam kömekçim. Ana taldan terip jebdir Arıcan kızım. Atasının ekкен talından tunan. Endi quvurib turgan piyaz, kartoshka etimizga bir qasıq tomat salib, bismillah. Endi buni qizartib quvuramiz tomatdan. Quvurgan zatlarımızın bari mana qizarib pishdi. Endi makaronimizni, bemeshel makaronimizni solib quvurатын bo'lamiz. Bismillah. Balam, sen көмекшіміз stolga qo'yib qo'yish. Mana makaronimizni mayga quvurib olamiz. Mayga. Mana makaronimiz, bemeshelimiz qizardı. Endi buған mіндетті түрде қайнаған су құю керек. Ана мұздай су деген болмайды. Макарон жабысып, бұламық болып қалады. Endi bulamыз. Tuz. Bismillahirrahmanirrahim. Endi makaronimizning bетін андай tabaqdan жауып 20 minutga buqtirib qo'yamiz. Palovni buqtirganday qilib. Bismillah. 20 minutdan keyin dayın. Xudoy qalqasa. Aradan 15-20 minut o'tdi. Quvurgan makaronimizni açıp ko'rатын bo'lamiz. Bismillah. Mana Omar balam. Mana. 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 Tabaqqa salamiz. Sür. Makaronning emas, bu palovning ichi chiqib ketdi qo'y budan. Kelesi tushirilib palov bo'ladi, o'pamayim. Mana. Makaronimiz dayım bo'ldi, bemeshel makaronimiz. Boza do'stim, sening hurmating, sen traktorist bavurmisiz? Sen makaron yegan yaxshi ko'rasan. Qan bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Meni Moshni, sochni bo'lib chiqdi, mayli bo'lib, ademi bo'lib. Mana yetterida qapqara kuyib, adem bo'lib chiqdi. Bolam, yepdaminga. Super. Super.